Ras berita sangat mah Nabi di tamunan sekutaman naon di hutan Bengkulu kami tinggal. Sidohonan Nabi jala udut na adong dohatan na tua-tua na mandok tinaliin na arirang pinakon di tongani ona daging mumat tong buru dohon tehela na sudah disiram asa dito di muna totong na marsigong ko bulu blitan diang lomak jala rata-rata bugo kamu martangiang asa tung anggian dapotan pasu-pasu nasian amat tadi mata nanti kok kunjur manito pinitabian tuktu dia pe boru do telalan manglaka tuktu si mahamuna napota parsaulia kate jadi apa di sini pinita ni rohamunai hato dilihat tuata tuhamuna tuuru do tuhelan jadi tadi di uloson mula tu sono pinabui terpasarna minat kami na tua sono kapalna sono tipisna sono gajangna sono torok rebuna ido model ni ulus diawataho hula hemuse dalat mangido tutuhan taidi dapat dua untuk memburu kuasian adong do pesan sidohonok nian boleh hubere kamu dah dua dotela boleh hudong kacik di lalaho bukan kacik di lalaho elak ya jadi ulang di kamu sok salewon dakan memang dokter atau pula dadak semua ni jadi molo mangolo itu bereku tu borukon atau doa mau saya amin adi bereko dia nama borunan maka hamuna karena memang itu semua mengalah dus mencetak tu si orang jelas deh suku kamu amang boru jadi komangolo itu ho bere kalau mangaju borunan yon tak tiga di bawah kanan episode beol umur dan ada janggo rohani detik be oh lo mau jadi ho itu boruku tujuh ho mareda mana bapak bolo laun jo guledam bol bila betik cuci piring naik ulang mah biar nak ulong cuci piring jangan kalah kunci dan yang ada dua dong dia akan dia ketiga so tunggu lo kamu kayak pecah betul kok kamu na dong mandi keluar kamu na jadi oma ulas sekolah lah Shalom, Asia, si, Patuamo.